Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Merħba! Illum qed inxejrilkom mill-loli qed tarawni jew. Qiegħda nittawwal minn ġo gallerija Maltija. Gallerija. Kemm jisimha sabiħux? Gallerija tibda b'littra G. Ersqu naqra fil-qrib. Ejħa ngħiduha flimkien. G. Litra G għandha ħoss qawwi u ġvera illi qisu jiġi minn hawn nara bħal meta nkunu qed nixorbu nigargarizzaw. Pruvawha. G. U tridux nikbuha flimkien. Il-G. Ara kif. Mela, l-ewwel se nibda qisni qed nagħmel ċirku tont. U kif nasal fl-aħħar taċ-ċirku, nerġa' nibda nieżla l-isfel u nibqa' nieżla sakemm fl-aħħar naqra nagħmlilha nokklu nofs tont ukoll. U dik hija litra G. Rajtuni kif għamilta? Ara, ħanerġgħu nagħmluha. Dawra tont, u mbagħad nibda nieżla l-isfel u fl-aħħar naqra ndur nokklu ħelu. Kemmi gustusa hux? Ara naqra, gustusa tibda b'litra G. Kemmi gustusa litra G. Zizi għandha kamera tar-ritratti sabiħa u ġdida. Tgħid kemm qed tieħu gost tiġbed ir-ritratti biha? Minn kull fejn tgħaddi, klik. Imma llum għandha biċċa xogħol x'tagħmel. Zizi se ddur mar-razzett u tara kemm jirnexxielha ssib oġġetti li jibdew b'littra G u toħdilhom ritratt. L-aħwa xi pjaċir. Ara Ġiġi x'qed tagħmel hemm? Ġiġi qed juża l-gomma biex iħassar xi ħaġa li kiteb fuq il-karta. Gomma. Klik! Zizi ħadet ritratt sabiħ tal-gomma ta' Ġiġi. Għax gomma tibda b'littra G. U issa lil min għandna hawn. Baba qed toħroġ xi galettini mill-forn. Gal-let-ti-ni. Ukoll jibdew b'littra G. Zizi malajr teħdilhom ritratt ukoll. Kika Lena tagħha tpenġi. U tafu x'kulur qed tuża? Kika qed tuża l-kulur griż. Klik. Zizi qed toħdilha ritratt għax il-kulur griż jibda b'littra G ukoll. U issa minn hawn għandna lil Nunu. Klik! Zizu wkoll qed toħodlu ritratt lil Nunu u tafu għaliex? Għax Nunu qed jiftaħ il-gwardarobba. Robba. Tibda b'littra G ukoll. Il-laħwa kemm sabet affarijiet jibdew b'littra G. Wara kemm ħadet ritratti Zizi. Il-gomma ta' Ġiġi, il-galettini ta' baba, il-kulur griż ta' Kika u l-gwardarobba ta' Nunu. Gomma, galettini, griż u gwardarobba. Kollha b'littra G. Gallerija. Gomma. Gallettina. Guardarobba. Gazaza.
Gwarniċ. Il-mama għanda armarju mimli affarijiet tajbin, iżda ma nistax immissu għax wisħelu u ħażin. Dan l-armarju qed fil-ħoli bla għajnuna ma niftux, jiena għadni wisq qasira u l-armarju ma nilħux. U qalu li stenna sena għal iskur tibda titwal, uffa sena kemm twila smajt li fija 12 xahar. Jannar u frar u Marzu u April, Mejju u Ġunju u Lulju u Istwil, Awwissu u Settembru u Ottubru twil u kwit, u Novembru u Deċembru u s-sena issa ddiet. Il-mama għanda armarju iżda jien ma ftaħtu qatt, iġri nikber ħalli nilħu bla ma jkolli ngħid lil ħadd. Dan l-armarju qed fil-ħoli bla għajnuna ma niftux, jiena għadni wisq qasira u l-armarju ma nilħux. U qalu li stenna sena għax se oħra żgur titwal, uffa sena kemm twila smajt li fija 12 xahar. Jannar, frar u Marzu u April, Mejju u Ġunju u Lulju u Istwil, Awwissu u Settembru u Ottubru twil u kwit, u Novembru u Deċembru u s-sena issa ddiet. Wow, kemm skoprejna affarijiet li jibdew blittra G. U naf aktar kliem blittra G ta'. Eżempju din nara, gamima. Kemm ħelwa, il-gamima hija asfur gustus. Jixbaħ daqsxejn il-ħamima, imma bil-G. Gamima. U dan nara, żgur tafu x'inhu dan. Garax. Garax huwa l-post fejn nipparkjaw il-karozza, jew inżommu affarijiet bħal għodda jew oġġetti li ma nkunux qed nużaw. Garax. Ukoll jibda b'lettra G. Aw, żomm daqsxejn. Da x'inhu hawn x'inhu jiġri, da x'inhu da d-dell? Qed tafuh dan x'inhu li tfaċċa ma' ġenbi jew. Il-laħwa. Issa qed narfu x'inhu dak araftuh tfal. Dak huwa granċ. Granċ ukoll jibda b'lettra G. Qed jiċċaqlaq il-granċ. Ġej warajja l-granċ. Narakom. Ciao. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera